Эки жукту бу хүн силерге косметичкамны көргүзейин. Арынны чүү биле чуп ажаап турарымны он арынга будуур косметиканы көргүзейин. Бу болса макияж аштар шербет, он арын жуур пенка, биплейнин пенкасы ткайки. Ондам биплейн бу пенкасы эки. Perfect Whip, он по рисовый сулу пенка, он болса пилинг, он по пенка Innisfree ноган шайлык. По дерге макияж ашта үс маниону пазаткайки. Поза по шербет, по шербеттер ткайки. Ванила коды. Моң иштинде чүү бар эбес. Карак будуур будуктар. Моларның эң эргиси дээр болсам, бу моосу 2019 жылдын күзүн сатып алган мен. Он бу будукту баса 2019 жылда сатып алган мен. Бу дээрге 2020 жылдан. Он бу өңнерлик будук 21 жылда. Он бу дээрге эң несөөгү сатып алганым хүрең будуктар Clio. Мында болса кирбик будуур карандаш Clio, туш Maybelline биле Nature Republic, он лайнерлер карак шыяр лайнерлер Nature Republic хүрең биле кара, он бу дээрге сүйжор база лайнер хүрең лайнер, он кирбик щеткасы. Эрин будуур будуктар Nature Republic'тин колдуунда, он бу Nivea'нын дээрге гигиеническая помада, Эрин кургабас кылдырчаар помада. Арынның өңүн тескиледирде болса ажыглар Кушон Clio, он тональный крем Espoir, он Мишанын болса консилери. Кремнерден болса хүнден камгалар крем Cosrx'тин алоэлик, W Dress Room New York'тун хол креми төнүк бан. Он арынга чаар кремнер болса Selimax'тын нонилы креми, бу ак ташты, он Isntreenин согуналы креми ткайки жорду бой крем. Бу болса арын кургай берге чачтырып алыр мист. Он карак креми, он ампула. Он артыккан жүлдер болса тыргак, көрүнчүк, карак же тамдыладыр эм. Он тумжук же чачтырар спрей. Он мен ажыглап турар духим Jimmy Choo Blossom чечекси чытты сук